Hang ni kapausa bakat no borom Mbappe ya Ronaldo lang bagi ni jingkren jong u shwa bo un pelim ya Cristiano Ronaldo haka jing ya obon kul lang baka first season jong ki Real Madrid. Nado barang kena ukilen Mbappe ukwa ban bot ya kanuksa jong Cristiano Ronaldo. Uri biggest fan dan new idol jong Cristiano Ronaldo. Bat unda borom ru hadukan no ya Ronaldo. Tekum ta ukilian Mbappe ubadang syupennya so LD bat ke Real Madrid kanika samoy. Adin ki artliki gol jong ukilian Mbappe kanika jinglakai ke barang syudip halarga bersyabat ke Villarreal. Ukilian Mbappe ulai tep entah hadu live way teliki goals ia ke Real Madrid baru ki competition kanika first season jong u. Bat kidang saru sakhat artliki jinglakai shwa bakanika first season jong ukilian Mbappe kan good. Kumban syupen kan mau bawa Cristiano Ronaldo oleh ahdu live play teliki gol saka first season jong Real Madrid baru ki competition. Tikum tangi singau tu bawa Kylian Mbappe udon kam setang lay teliki gol ban pelim ya Cristiano Ronaldo haka jing ya ubun gol lamba ke first season jong ki Real Madrid. Patkan long ka basuk hiru ya Mbappe ban pelim ya Cristiano Ronaldo nomor udang sakar asin ki jing lakai. Ukilan Mbappe hadin ki artliki gol sungu hakane ke jinglakai ke barang syudip halaliga persyabat ke Villarreal. Ulong ba umkwa ban penya rengkat yala de bat Cristiano Ronaldo. Ulong ru ba wat lada uyo tep bun gol ban ya Cristiano Ronaldo ru. Kata kamut ba semut ba kam kraw ne kam tebit ma ban ya Cristiano Ronaldo. Ulong ru ba ka badan kam tam kalong ban yo tep gol. Kam tam ban job ya ke La Liga, ke Champions League, ke Copa del Rey, bat kiwi ki competition.